Hello bakuzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse cyangwa mwiriwe nawe bivanye nawe uherereye kuri mikoni yaje irankunda inyuma ya kamera ni wa muji wacu nyene bikora neza murabona turi ahantu turi muri evenement yateguwe na Brahudi nakutagira ngo tudezereze twagira amahirwe rero no kuba hamwe nabo turaraba evenement ngene iteguwe ni evenement bise ngo Friends of Amstel ikinyobwa cha Amstel rero ku bantu bagikunda murahaye ukaze ni ibintu biryoshye cyane kiracabandanya na Rosisi bazoba bari kuri Miki muyangane sina bakarira ariko muze murareka kwigira abasirimu ndafobose twagiye mu rubanza umutipe asohokana bebe bavuye muri dote bicara ahantu nka kuri Sky Star umutipe avuga ati je suis un peu bourré ndakeneye bangirire double scotch hamwe na deux glaçons umukobwa muhebo nafunguye cyane jengirira deux glaçons umwana ameze neza afite tatouage abakobwa bafite tatouage ni kamera machine wow amezuku Sheri jewe arero nawe umukobwa w'umugisyo murabona jaho ubira ngo Sheri ngire no hariko nayo jewe yumviriza nawire genda ungirire brochette simple anatanga y'ugukisha amashimisha kubana w'umugisyo ndabakunda cyane allo what's up cafe ya au cafe ari nyuma abantu mungagana tsigira bicha ariko ni mareba rose vyane hakuna mwikomera amashi ngagara ni vegetarian ndabakunda cyane abantu bavuye mwijabe muri yo ibarabara rija kwijabe bra Java Safari I listen as the first camera yo together ibarabara rija kwijabe murakoze abanyajabe ingorane yanyu murabona matso mwijabe imiduga ibiri nishaka guhura mihana inzira umwe yabwira subira inyuma cyangwa utubana baturegeranye sana mikomera amashuri jabe mugaca mugira equipe yitwa urunani equipe yitwa urunani ndayikunda ku buryo yateye imbere mu gihugu ku buryo yeruka kwandikira Nations Unies ngo kugira irabo kungene yokimura Uburusiya na Ukraine murasarisha abanyarwanda muri iduza sana mukarenza abanyakirindo muriho mukirindo wewe umviriza uba kwa tatine wawe iwanyu ni mwijenda ngabizi abantu sabana umviriza uyu mwana namuzi iwabo si hariya ni mwijenda kuri sante aba kwa tatine wiwe akora mu SS mukabona cyane abantu bo mukirindo bashi baragiye hanze asigaye bimukira bameze cyane Allo abantu bavuye mu gihosha abantu bo mukamere ku mutwazi ya ebana tuva ku mutwazi nja kujibunure hakuna shida merci murakoze ndari nazaugaruka ndamukiriza madama arashise ego mukomera amashi madama wanje muneri teka arashise madama wow madame wa KIGINGI yaya mama neke hera wow madame ndi ndamukunda ku buryo yana mukene 19 na magara 16 buke kuva mu cyumba ni garugaro sheri rindi na sheri mama neke kuba dita mezome komera amashi bari bimana hello Ana flow
nawe n'umufaransa-kazi Arafro egera ntibigeze bamwivanga afise dreads umutipe wo mu Bulgaria watari afise forme ya bien yahagaritse kurya ivyuma vyo muri quartier muri 2010 yinjira muri gym ubu aragororoska agenda pinze amashimwe kuri Arafro shemana gukunda rero kumena tambuka aba babita aba playboy abatima muzamuhora kuri avenue na misi batambuka gutya amashimwe kuri Meili top ariko hari biteguye kuza kandi zitere kuva 16h bone bizomera mu kiyo Meili uyu mwana wabo biharage byaza rimwe mu ndwi Doublé JAY Namenyeshe ko bino bintu byateguwe Friends of Amstel umuntu naza kuririmba video munaza kubona ibintu bitangaje ibintu muza kubona ngana hali hano muzosura kubibona kubona ibintu byateguwe tufate amacupa yacu tugire sante ndabasaba tugire sante abantu bumukije tubabone hariya ni sawa urabona hariya bagize ubumwe hariya ni sawa voilà abandi namwe shira hamwe turabe turabari inyuma ariko umviriza ndababwire kunywa inzoga Amstel iratubwira tunywe twigerera abantu munywa inzoga murazi ikintu ca mbere kibabaza n'agasibe nta muntu n'umwe agasibe katarashikira iyo yaryamye yanyoye inzoga nyinshi akiruka muri toilette arahira Imana kodasubira Baby, see you
Você, eu te confiar, o time fiz